Akaar pukhandai tarik nailar arhaja arpaulai. Uwe urang ba na jawai ulakamba u executive engineer ke PWD Road Shangpung Division ulakentai ban jubab ya ke jingkeli ke balapan de ke RTI halor ke Surok. Uba arke rembai uba syong basa hasnong panaliar jawai ulaong ba ulapan jingbet de ke RTI ha ubnai rempang arhaja arpaulai. Na ke office u executive engineer yaki kerteng u contractor kerteng gajing tray bat gajing mang pisai ki contractor bayo ban pentrei. Hendai uba arke rembai ulakam bau executive engineer ulakdo bakat kum ke section 8I jong ke RTI Act omlak ban ai ke jubab jong ke tiga jingkeli halor kani ulapan biang hakalai tarik nailar arjar paulai hendai haduk mentah kelempat yo jubab AA namar bakat kum ke an kani kejing ai dau uteu executive engineer kam yahap satya nikhang ban ai jingtip Nampak pandai buat mentah ngadang ni for Shillong Press Club nagabanta pan penpau ya bijing snow jonga habi day bat ka RTI kabangala bu apo ka office yang ka PWD Road Changpung Division kabudan apo West DJ District ka jubab jong RTI dated kabangala bu aga khasan se ubnai February 2023 nama badan election hadi nang tu ngala ship ni ke juba ngala yo ye juba tang ba tang away ke question number 5 ka ba ngala thok ba please provide the name of the contractor, name of work and amount to pay each contractor for the said work. Habida by question number 5 new executive engineer ula kedawi nga ba katkum ke section E bracket I jong RTI Act umla ban I yakni ka juba ta hadin kata nagileng jong kum nong wat RTI ngala phap yang ye jing tho show new executive engineer ba di tarian badai executive engineer jong Changpung Division hakalai trik benai August 2023 hakabang ngalai ke jingthok yang banpan ni kini jumpa katku ke kendon jong ke schedule 8 number 2 jong ke RTI Act kabala kedau syai ba kini ki question bangapan kadai hok ba un ai om dai ban buri ya kini jingkeli ke bangalapan handai new engineer nado kini lighting August hadu mentaru uklem ai ya kini kejuba wala ai pori ku ban juba ku usngap ban ya kini ka cingkeli hai bini bat kini negilang jongang kwa ban bu maka bu cingkeli new executive engineer jong ke Changpung Division ba nadu no ba ulalong halor jong ka ai RTI kepala pas po jong ke parlimen namar challenge yang kendon ke RTI ke balai apo keri ke jong ni ha bade bat kini ban pensisa susu igni ini la file yang ikawai ke RTI apo jong ke NEC Clear Division PWD Road kejo kejingkeli nilai yo ke jubab ke bebiang ki klub pentai tang kawai ke jubab untuk dia kata question number 5 kabangalapan kabaki kentai hang ni ke penpau bau new engineer uktim ban ai yakni juba nama ong yo dan ai London kabengila ban jor yakni jingsiam jongi habe de bat kene ke RTI ngani tu sai pi ba kading RTI kang ngilap ha jing file jong ngilap ba ngipan ya jing pendut hadu kat ni kila pendut nak tentaban repair bat maintain yakni surok kibudan apok kene division pilih mentah nado nasor adu nong kendong borok ki surok ki lejat lut klem dan repair nengim tipan katno ka amount ki spend hantu hak si kuota lene apok hak sistem ka annual budget nak tentaban pendut gitu andai kejing siam jong ni ba hak to division habang ilai kato kan itu diceka ni siam ba ki boni ki surok siapa internal road ki jalur ki surok klem dan repair ki di purpose nem katba ka among pat ka pangiliyo kejing pendut hapok to division within 6 months
within 6 months kajing penlut kalong how news ngam arhajab arpolai kalong haga subdivision number 1 kita penlut arpulu sapolai lak hadu jun haga changpung subdivision kini penlut 1 klur nrupawlai lak tengka kemud kajing penlut borok kalong san klur within tangapo nrupnai kita penlut san klur nang bentaban repair badminton yang kini surok habis bat kini negaliang jonga kung nong file kini ka RTI kuat banong ba hadin bangarang up yang kini ka question number 5 hadin balayo nga ipor ya kunju nga ipor yung new active engineer ba ay ka jubab hapo license la da jubab yang kini kejingkeli question number 5 and I kejing jual persya yung state information officer namar andang aliyo yang ini detail nakaliang jonga ngalapan kre ban lapan kre ikot kisla ban ujol yang ini siapa ka Meghalaya state lokuta namar kini kejing penserwaka yang ini bisa pajba kaba klaim kejing tray kolong kejing penduduk bat yang state hi berok away kum berpiyo imenta hakini gibna gibaladep borok ni keren kejing seni jong surok aposor ono ndong spot bon kibamdang ya detail jong kini isnong namla pan itu minta nama ngadang up ya kini kejubab hadin ba ngalayo ya kini kejubab ai ba ki keyboard ba halor ki bidai ban le inquiry ki dai ban hadin nang ta pat king sa ai ya ki detail ki ba kumro ki jingsiam jong ki habe dai bat kene ka RTI ka ba fai bo changpung subdivision P2D road section E bracket I RTI Act 2005 section E bracket I kung di program itu penuh berapa banyak kumla ma juga penuh ta kani pat kendon kabangapan yang ini letter jonga kani pat kendon kabangapan ba ke kendon E schedule 2 jong act kabakateng jong department pakunan mereka agak soka ki pakai panlai no nombor section 24 jong ka handai wadan panlai no untaya kini department ni mereka soka kata ke bangsa kang kentup yang jing ajeng tip sepang jing bangsa kemun habis pagi di bill barilis ni dai ban yok kumnung tip ya kedua kadang dan ning yok yang kita jing lut kakung kini ai dai ban kemun pula wali ini kan section itu pisau bukan jemburi juga pun kadang kecingin bentar cuma sekitar engineer tapi political process political nam la ban nong ai tambah habe public engineer kajing buri jong uli kini bom la ban ai nama dai buru besar kumrung ti ban buli dunia ini kan kumrung syuk dau khain bi ini nong fai hati ai kumrung syuk dau ini nama balai Syawang dengan press conference dulu kalau ai gue kejing tho papanjing syai habe libat kejing lap jong ni ko hati ai sunga pawan syai ya kata kali taru susah mentala abnai kan play kemudian usong ada tu shooting kemudian baru train mentah buat udah langsung ke private property harga ada yang train buat di ban cuba kan internal dari ban lek ban conduct jadi internal inquiry sama department kan dari susah apa susah lalu mesti ke bawah lalu baik kita ini jingap curi ban di beda ibu clear nasi kecuba apa clear jingap kecuba tang hilang lek ya kan hilang lek inquiry hadir tang sampai ke jingap jongi kaju kejimpan jongi nama tang hilang kita kijing pulut tang kita udah poison pulut tang apa 6 month macam ni spending ini bisa kamu dan terlibat dengan cukup kecimpungan dengan apa kimang yang bisa bang maintain si surat sino kerja balik pun pak hamid dekat met lejong banyak le banyak teri untuk surat sino jah di kontraktor sino jah juga bisa berkembang dengan kita kung wapio imta ba den apa don ki emergency work dari kesokan bisuki untuk nama ba don kapjing mai di mereka kata ini bisa kita bandai ini maintain langsung luput ki pelai bisa